Yebo, ingane zawethu impela ke shobile amaphoyisa ezwana ngamandla ke ethulana ke ethuluni ke nezinkabi kuqhuma ke sona ke isibhamu wona ke wabona ke amacricket ke eqhuma ke ngonyuya kubaleka zona ke izinja bafowethu impela ke lesigameko senzeke exhobo ke ngaphasi kwesifundazi ke iKwaZulu ke Natal. Hayi ke wengane zawethu impela phamba seligibele lo daba ngicela baniqale nginibingelele kuyona ke Mbuso City MTV City nje masiqala ngane ke channel ake wenza kulungile uciphizo subscribe na notification bell kwaze sithola zonke izindaba ke shisayo nazo ke zitrendayo. Hayi ke wengane zawethu impela ke shubile ngenkathi ke amaphoyisa ke ethulana phezulu ke nazo ke izingabi ke exhobo ke esifundazweni ke iKwaZulu Natal. Kanti ke wengane zawethu impela ke amaphoyisa ke athola ke ukulunywa ke indle ukuthi hey impela ke gadani ke nazi ke impela ke izinkabi ke zizodlula ke ngalapho hey bafowethu impela ke izigamkhwanase kubese zigasela ke ezamisa phela yona ke le moto kwathiwa wow nina one side izandla sizonisesha. Hayi ke wengane zawethu impela ke izinkabi zithe cha impela ke ninayazi nimisa ke abantu abarongo nimisa ke abantu abahlumile nabantu ke abawaziyo umsebenzi ke wesibhamu bathi ke yize noba ke singaqeqeshiwe kodwa cha impela ke siyakwazi bake impela ke sona sisetshenziswa kanjani. Hayi ke bafowethu impela izinkabi ke zibe sezidedela phela ngohlavu ke zibhekise ke emaphoyiseni wow ezikamkhwanazi bathi cha bafuna bamikene sebancane ke ekule game thina ke safunda saya ke kwi training sishapha na ke amathina siwe nemba nina hayi ngeke nilungela kuthina. Hayi ke bafuthu impela ke izikamkhwanazi beke sezidedela phela ke nazo ke zibhekise ke ekuzona ke izinkabi wow bafuthu impela ke izikamkhwanazi ke zihlabe ke enye ke inkabi ke yashona lapha na ke endaweni ke yesigameko kanti ke ezimbele ke izinkabi ke nazo ke zithole phela ukuthinteka kanzima njengoba ke impela nje sikhuluma nje impela ke sebengaphansi ke kwesandla ke samaphoyisa futhi ke bekhona phana ke sibhedlela ke beqashwe ke ngesuku lokhozi hey bafuthu impela kuvela ukuthi ke zona ke lezi inkabi lezi ke eziyasoleka phela kwemoney heist ke eyenzeka phona ke kwamashu last week. Hey bafowethu impela kasazi futhi ke asazi ke lokho ngempela thina ke nje simbuso City MTV sithi bafethu ke nihlale la thina sinilethele zona zichisa futhi ke zinjengoba zinjalo.